atari inzoka zo mu nda zino turwara za amibe Yego. za kristome n'izindi nzoka. Noneho si izo nari ndwaye, Imana irambwira ko nari ndwaye inzoka zo mu gasozi. inzoka zisanzwe ziryana. Izi nzoka zo mu gasozi ziryana zirya abantu, jewe zagendera mu mubiri wanje, Yego. zaranyororomba nyine zikanyororomba mu mubiri nk'uku wuya, nkabyumva no mu mutwe. Hanyuma- by'ukuri rirya soko ryarahiye, ndabimenya. Nabanje kubona mu gisagara hahiye, mbona mu gisagara haracumbye umwotsi wirabura. Uko nabibonaga mu ndoto, nabonaga ko mu gisagara habaye ikintu. Ako kanya sinaciye ntahura ko ari isoko rihiye, ariko umwotsi nawubonye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo ibyo wabibonye mbere yuko biba, mbere yuko isoko rishya? Yego, nabibonye mbere yuko isoko rishya. Muri iyo minsi bidatebaganye, twagiye kumva amatangazo mu gatondo ka kare bati buriya isoko nkuru yo muri Bujumbura yahiye. Abantu barajagarara, ibintu birakomera. Wa mwotsi rero kumwe nawubona mu ndoto. Iyo wajya ahantu hitegeye gutya, wacu ubona umwotsi waje hejuru, warirabura by'ukuri nk'uko nari nawubonye. Uyo mwotsi, isoko ryari ryahiye, imitahe y'abantu benshi bari bahiye, habamo abasenegale, habamo abanyamahanga ba Tanzania, abanyekongo, abahehe, habamo abantu benshi n'abarundi ubwabo muri rusange. Ryijya ryari isoko nkuru ya Bujumbura ikoraniwemo n'abantu benshi. Ikintu mbaza ati uba barahehe, ndongera ndamwereka hano ahagana mu bitugu yari kiragenda. Arongera arasatura gutya, arafata yarame, arasatura, arafata kakanu k'umusumari, acayimbururamo ikindi kiyoka cyo ku gasozi nyene gisa n'urwatsi, agiterera nka hariya, imodoka iragisavya nyine iyo cyaturikira mu ipine, naca ndavyumva ko gituritse gipfuye. Arongera arasatura mu mutwe, arimburura, akuramo iyindi nzoka nanone inayo iza itukura. Ku burwayi bw'uko nari ndwaye, narwaye, ntabwo icyo gihe nari ndi Burundi, icyo gihe narwaye indwara ndi mu Rwanda. Ndarwara ku buryo bw'uko naragwara ibintu bikanyororomba mu mubiri, bikanyororomba mu mubiri. Noneho kwa kurota kwanje rero nahora ndota, ijwi rikagaruka rikansanga rikambwira, kuko Yesu yarampamagaye ndamwitaba, ambwira ko nzomukorera ndabyemera. 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 Mbahaye ikaze ndetse mbifurije gukomeza kugubwa neza abari hirya no hino ku isi. Iyi ni Ijabo rye TV, ni channel nshyashya ndetse n'ikiganiro gishya cya mbere tugiye kunyuzaho. Buri muntu wese ukirebye bwa mbere ndetse n'abandi bose barakibona bwa mbere, tubashishikariza kuba mwagisangiza abantu bose bari hirya no hino ku isi ndetse n'inshuti zawe aho ziri. Nitwa Nyawe, tugiye mu kiganiro kidasanzwe hamwe n'umubyeyi muri kubona kuri ekara zanyu. Ni umubyeyi nyine ubona ko ari umumama mukuru, ariko nanone utari mukuru cyane. Afite byinshi afite mu mutima we agiye kutugezaho ndetse ashaka kugeza ku batuye isi bose, cyane ko iyi platform ari platform iri public cyane ku isi yose. Aratangira twibwira, atubwira uwo ari we, n'ubundi dukomeze tutangariza byinshi bigiye bitandukanye. Watangira utwibwira. Murakoze cyane. Jewe nitwa Mama Mugisha. Mbere na mbere mureke dutangure dusenza Imana, tubwire Imana yacu ibyo tugiye gukora. Reka dutangure dusenga Imana. Mwami Yesu Kristo, Mwami Imana yacu, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza w'umugisha uduhaye wo kugira ngo dutangaze ibya Kristo Yesu,
kandi turagushimiye ko wagiye uturinda imyaka yose gushika kuri uyu munsi wa none. Reka uwera uhabwe icubahiro n'amashimwe kuko uri Imana yabikoze. Ntabwo byakozwe n'imbaraga z'umwana w'umuntu, ntabwo byakozwe n'imbaraga zacu bwite, ahubwo byakozwe n'imbaraga zawe Mwami. Kuri uyu mwanya n'iyi saha rero turagushimiye, tukwereka gahunda zose tugiye kubamo muri uyu mwanya n'iyi saha. Utubere umuyobozi n'umuyoboro w'ibyiza. Mana yacu ubane natwe, utwireke muri buri kimwe cyose. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye, urakoze Yesu, amen. Ndabashimira cyane mwese ba Kristo bose, bumva Kristo, ndabaramukije hamwe namwe mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. hanyuma mama Mugisha ni muntu ki? Murakoze cyane. Mama Mugisha ndi umukozi w'Imana. Aho Imana ishoboje kuntuma hose ndashobora gukora umurimo w'Imana, nicyo nahamagariwe, ndi umuntu w'Imana. Abantu benshi bagiye batandukanye bari hirya no hino ku isi, cyane cyane abakristo bashobora kwibaza ngo ni umukozi w'Imana n'ibyo, ariko hari abantu basenga kandi tubyemera ariko badafite aho babarizwa, wenda ngo matorero runaka n'amazina y'amatorero runaka cyangwa se amadini. Hari itorero cyangwa se idini waba ubarizwamo, cyangwa wowe usenga ku giti cyawe by'umwihariko? Murakoze cyane. Mu gusenga nibyo turasenga kandi tugakorera umurimo aho Kristo abidutumye hose, ariko by'ukuri nahamagawe nk'umuntu akorera ahantu hose mu mashengero yose, Pantekote n'ayandi macaci yose, aho ubutumwa bwiza butwerekeje niho tuje. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ko ubwo butumwa uzaniye abatuye isi ni ubutumwa bureba abantu bose, bureba abasilamu, bureba ingeri zose z'abantu basengera mu madini n'amatorero agiye atandukanye. Ego. Hanyuma twihuse, ni ubuhe butumwa budasanzwe uzaniye abantu badukurikiye nonaha? Murakoze cyane. By'ukuri mu ko twahamagawe, dufite uko twahamagawe, duhabwa ubutumwa nyuma y'umuhamagaro. Ubwo butumwa bwiza rero turabukora kuva mu gihugu cy'u Burundi no gushika uyu munsi wa none turi mu Rwanda. Nkaba nifuza rero ko abakristo bose bagomba kumenya no gukurikirana by'ukuri ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko Imana yacu irakora. Imana yaduhamagaye irakora. Mu butumwa bwiza rero dufise intahe zitandukanye z'ibyo umwami Imana yagiye adukorera. Umwami Imana yagiye adukorera ibitangaza bikomeye, ni naco gituma turi ngaha kugira ngo tubimenyeshe abantu bose, nabo bumve ukungena imbaraga z'Imana zikora. Hanyuma byari bikomeye guturuka mu Burundi uza i Kigali, byari ibintu bidasanzwe, ndetse abantu nyine babona ko ururimi ukoresha atari Ikinyarwanda, birumvikana, ariko uri i Kigali, wavuye i Burundi, hari ubutumwa uzaniye abanyarwanda, ariko nanone hari ubutumwa uzaniye abantu bose batuye isi. Kubera iki mu Rwanda? Murakoze cyane, kandi nibyo ni by'ukuri. Kuva iriya mu Burundi harimo urugendo runini cyane, ariko ubu uyu munsi wa none turi mu Rwanda. Ego, twifuza rero gukorera ahantu hose bishoboka, kandi namwe ko mwaduhaye ikaze, turanezerewe kubana namwe. Hanyuma rero twihuse, wadusobanurira ku bijyanye n'imyemerere yawe, ubuzima bwite bujyanye n'iyobokamana kuri wowe, bimeze bite? Uburyo wakijijwe, uburyo mbese umuhamagaro wawe ni uwuhe mu bijyanye n'agakiza kawe? Nibyo, murakoze cyane. Ndabashimiye n'ukuri. Mu buryo rero nahamagawemo, mu buzima busanzwe, nabyawe n'abakristo basengera muri Katolike. Ndakura nk'abana bose, nkura mfise ababyeyi bose, ariko nkwije nk'imyaka 12, umwe papa aravamo arataha, mama arasigara, aguma kundera muri ya nzira y'igikristo cya Katolike. Muri ubwo buryo rero narerewemo, kandi nabwo Imana yansanze by'ukuri irampamagara,
nahora numva ijwi rero, nkumva ijwi ry'Imana, nkaraba ibyo ndaba, horaho Imana akanyereka amakuru ku bantu n'ibintu. Harahera igihe rero maze kurenza nk'imyaka 15, nari maze gushika mu myaka 17, aho nari nkiri muri katolike. By'ukuri rero umwami Imana yansanzeho, ariko umuntu yanzanira ubutumwa bwiza muri ico gihe yari Mariya nyina wa Yesu. Wewe rero twaragendanye igihe kinini rwose, kandi naramubonye ndamufatisha umubiri. Tukiri aho ngaho, uwo Mariya yakuzaniye ubutumwa ukiri mu idini rya katolike cyangwa wari wararivuyemo waragiye mu yindi nzira Oya, aho rero ubutumwa bwiza bwa Kristo bwazanywa na Mariya, by'ukuri nari nkiri muri katolike. Ukiri muri katolike. Ego. Aho rero ndabandanya, uwo muvyeyi naramubonye ndamwishimira, n'umuvyeyi mwiza. Harya abantu bavuga ngo asa n'abazungu, notangariza ba Kristo bose yuko je ntavyo nabonye, ntabwo asa n'abazungu. Jewe yanyeretse n'umuvyeyi afise umubiri mwiza, atandukanye n'abandi ba mama, gusa yambara umweru urimo bre cyane. Rouge ntakunda kuyambara, ariko nakunze kumubona yambaye iriya brassiere, yambaye na blanche. Iriya blanche rero irabonerana cyane, imena amaso. Iriya brassiere nayo ikamena amaso cyane. Nari mfise amatsiko yo kuraba amenyo yiwe, no kuraba naraba ku birenge, kugira nze ndabe yuko ibirenge byambara ibirato. Nzasanga rero mu rugendo twagendanye yambwira gusenga, kandi akambwira gusenga Imana. Uriya muvyeyi yambwira gusenga Imana, kenshi yaransura. Iyo yanshikira rero yaramfataho imbaraga nanje zikamfata. Nama ndaba yuko yoba afise amababa, ariko nta mababa namubonanye. Nta mababa afise. Nta mababa afise. Ujya muvyeyi yaraza akankora ko amaze kundamutsa, imbaraga zoca zimfata, tukagenda gutya diye. Hanyuma kuvuga ko abantu benshi barabona na filime zose zigiye zitandukanye, abantu bakina bagaragaza ko Mariya ari umuzungu. Nk'uko wari ubisobanuye, abantu benshi bazi yuko Mariya cyangwa se Yesu cyangwa se Imana ari mu ishusho y'umuzungu. Kuba uvuga ko adasa cyangwa se adafite ishusho y'umuzungu, wowe ukimubona ugereranyije ishusho yiwe, ni umwirabura, ni umuzungu, ese ni umutuku, ni icyatsi, afite irihe bara? Murakoze cyane. Numva aho no hasigura nk'umuntu wamubonye. By'ukuri ntabwo yirabura, nta nubwo ari n'umuzungu, ariko yarafise ubwiza bw'umubiri nk'uw'abantu b'inzobe. Abantu b'inzobe bameze neza, niwo mwanya namubonyemo, kandi yasa neza, yambara yikwije hose. Hose yambara yikwije. Ayo mababa rero naraba, nagomba kuraba ko by'ukuri imbaraga zimuzana ziba zifise amababa. Ariko by'ukuri nta mababa nasanze afise. Nanje nta mababa yamfataho ngo nguruke tube twogenda. Twagendera hamwe, turagenda ahantu henshi hatandukanye. Umuvyeyi anyigisha gusenga, kandi akambwira ko ngomba gusenga Imana. Kuko nawe uburyo namusanzemo, nasanze nawe asenga Imana. Nasanze asenga Imana cyane, ambwira ko ibyanjye byose bizokemuka nsenze Imana. By'ukuri rero uwo muvyeyi ndamukunda cyane. Ibi kuba abantu benshi mu mashengero bashobora kuvuga ngo urya n'umugore nk'abandi, je nabonye afise imbaraga zidasanzwe, afise ukuntu afise ubwiza butandukanye n'abamama batuvyaye, afise ukuntu ari umudamu Imana yahaye icizere. Hanyuma abantu badukurikiye bashobora kwibaza, ese ubutumwa budasanzwe buhagarariye ubundi yarakuzaniye icyo gihe ni ubuhe? Ubutumwa bwiza Mariya nyina wa Yesu yaranzaniye, bwari ubutumwa bwo kwihana. Bwari ubutumwa bwo kwihana, no kwemera ko Kristo Yesu ambera umwami, akambera umuyobozi n'umuyoboro w'ibyiza mu buzima bwa misi yose. Kandi yambarira neza na neza ko ninakora ibyiza
nzoja mu ijuru. Icyo yarakimbwiye cyane. Yarambwira ati niwakora ibyiza uzoja mu ijuru. hanyuma ubuzima bwo kuba mu idini wari urimo urumva niwe yagusanze, byari bimeze gute? Ibyaha wari ufite, wari ufite ibyaha byinshi, kuko niba yaraje ashaka ko wihana byanga bikunze hari ubuzima budasanzwe wari urimo wenda bubi bujyanye n'ibyaha. Ubuzima bwo kuba mu idini katolika ubufata gute? Ese ni ibihe byaha bidasanzwe wari ufite yarakubwira ngo wihane? Ni ibihe? Ego murakoze cyane. By'ukuri uwo mubyeyi yanyigishije gusenga no kwihana, kandi anambwira yuko by'ukuri nzoja mu ijuru mu gihe cyose nzoba nakoze ibyiza. Rero ubutumwa kanini yashaka bwari ubutumwa nzo kwamamaza ku isi hose yuko Kristo Yesu ari umwami kandi agira neza. Ambwira ko rero nzokorera Imana mu buzima nzobaho. Yambariye yuko ndi umuntu nzokorera Imana imirimo yayo. Hanyuma nyuma yaho byagenze gute? Gufata icyemezo cyo kuva mu idini katolike no kujya mu rindi dini urimo naryo ugiye kudusobanurira ibindi ryari ryo, ni ibintu byabaye gute? Byagenze gute? Ego murakoze. Uwo mubyeyi rero Mariya nyina wa Yesu twagendanye igihe kitari gitoyi. Murumva icyo gihe nari umwana mutoyi, ariko bigeza ko mbyara umwana wa mbere nkiri muri katolika, mbyara umwana wa kabiri nkiri muri katolika, mbyaye umwana wa gatatu rero niho numvise ijwi rimpamagara rimbwira yuko ntegerezwa guhindura. Byambwiraga ngo mpindure nkizwe. Rirambwira ngo niwakizwa niho uzogendana nanje, jewe nzoza niyizira, ntabwo Mariya nyina wa Yesu azogaruka. By'ukuri ndarwana n'iryo jwi, numva biranyobeye. Nibaza uwo muntu amvugisha mu ijwi, kuko yamvugisha mu ijwi ntawe nabona. Akavuga mu ijwi ari nko hejuru hano, agaserukira hano, akarengera aha. Ariko nkabaza nti urinde umbwira ayo majambo? Uwambwira nawe akaba yahise yagiye, undi munsi akongera akagaruka. Araheza rero arambwira ati ndi Imana. Ndarwana n'ijwi ryo kumva rimbwira ngo ndi Imana, kandi jewe narimenyereye kubana na Mariya nyina wa Yesu. Mariya nyina wa Yesu rero nubwo yagiye yakoze ikintu cyo kunsezeraho. By'ukuri nubwo narundi umwana ntabwo naciye ntahura ko yansezeyeho. Yaransezeyeho anzanira ikintu kimeze nk'iteleviziyo, gifise ekara nk'iteleviziyo, yari ingana nka Bibiliya, yoba ari nka Bibiliya nini. Noneho mbona harimo nk'ikiyo, anzanira Bibiliya, anzanira inkoni, anzanira n'ico kintu cyarimo ikiyo, ku buryo narabamo nkirebamo. Nkabona ndabona abantu bose, ibintu byose ndabibona muri cya kiyo yampaye. Noneho yaciye yigendera, urumva ntiyasubiye kugaruka. Ryajwi rero niryo ryaje kumanuka rikajya rimbwira ngo ndi Imana, ariko simbyemere. Mwongera nkumva ijwi ariko simbyemere. Noneho undi munsi ryajwi rirantemberera, ribonye ko nase kubyemera, rirantemberera rirasorera mpamagara, rirambwira ngo umaze gusoma Bibiliya? Ntegome. None warasomye ibitabo bya Mose? Ntegome, narabisomye. Ngo none ngo haraho wabonye Mose yambonye? Ndamuhakanira niyo yaye, ntawe nabonye, ntawe yakubonye, ngo kurya Mose atambonye, ngo ni nako nawe ubwawe utazombona. Ndabaza nti kubera iki? Ryajwi rikiraho nyene, ryajwi rikiraho, nca ndaribaza ati none kubera iki? Ati ni ukubera yuko niwambona uwo munsi uzorara uvuye mu isi. Niko iryo jwi ryambwiye. Rirambwira ngo niwambona uwo munsi ntuzorara mu isi. Ndavuga nti aho rero no gupfa, rero no gupfa. Numva umenga ngiye mu gahe ko kwihebura. Ryajwi ntiryatebeje, ryaciye ryongera riragaruka mu minsi nk'itatu. Riragaruka
rirambwira ati ndi Imana by'ukuri, ngomba kuzonkorera kandi ngomba yuko uzobana nanje no mu bwami. None rero Mariya nyina wa Yesu ntazogaruka, ni jewe nzokwiyizira. Byarashitse rero acanyereka mu bimenyetso bikomeye, harageze numva ndemerewe n'iryo jwi rimbwira ngo ndi Imana kandi ntayo mbona. Mariya nyina wa Yesu narimenyereye kumubona, urumva nari mfise ikigwa gikomeye cyane cyo kwiyumvira uwo muntu ambwira ngo ninde, ni Imana. Ibyo bintu ntibyafata kuri jewe, kandi rimbwira ngo nimpindure ngo Mariya nyina wa Yesu ntazogaruka. Numva birambereye ikigwa cyane, ariko Imana yo kaba Imana iragumiza iranyimenyesha, iragumiza iranyobora, iragumiza irantinyura, iragumiza irambwira yuko ari Imana izobana nanje. Harageze rero by'ukuri ndahindura, ariko nahinduye habaye ikindi kintu gikomeye. Nahinduye habayeho imbaraga zikorera ikuzimu, mu buryo bw'uko turatwarwa n'imbaraga z'ikuzimu, tugenda turi batatu, jewe n'abana banje babiri. Noneho rero kugira ndabyumve neza, imbaraga zirantoteza, zitoteza abana, turagenda dukwamira ikuzimu, na jewe muri bya bindi nabasha kuraba by'ukuri, nareba nkabona aho turi ntabwo ari ahantu, nkabona twarashitse. Umuntu wa mbere rero byari jewe, bica biranka ko imbaraga z'ikuzimu zimperana, ndavayo. Umwana agira kabiri nawe imbaraga z'ikuzimu ziza ziramurekura, nawe aravayo. Ariko Mugisha, uwo nyene Mugisha, imbaraga ziramuherana cyane, ari nabyo byatumye naragiye ku bapfumu batandukanye. Jewe ndi umuntu nagiye ku bapfumu batandukanye, ndiko ndarondera ikintu coshobora kunkiriza umwana. Bituma rero ryajwi ryambwira gukizwa ndarigarukaho, noneho ndaryumvira neza, rero ndaryumvira, ndagaruka rero nemera gukizwa. Nemeye gukizwa, Mugisha niho yavuyeyo, mbona avuyeyo. Uyu munsi turashima Imana ko icyo umwami Imana yakidukoreye. Hanyuma imbaraga z'abapfumu, kuri ubu ngubu hari abapfumu benshi bakora ibintu byabo, akenshi bakanabyamamaza public, ugasanga bagendera no hejuru y'amazi, ugasanga bafata ibintu bakabihindura ukundi. Dufashe nk'ingero hano mu Rwanda dufite ngabo bitwa ngo ba Sarongo. Kuri ubu ngubu imbaraga zo kuba ari umupfumu ni imbaraga zimeze gute? Kuko urumva abagiye ku bapfumu benshi byanga bikunze uzi uburyo bakora. Ese ni abantu bashobora kuba bakiza umuntu agakira koko, cyangwa bafite umubano nawe udasanzwe wenda na Satani? Ese imbaraga zabo zifata gute, bakora gute, niba ari ukuntu biziho? Murakoze cyane. By'ukuri izo mbaraga z'abapfumu hari ukuntu nziziho. Hariho uwakoresha agakunga, agakoresha agakunga ku bintu yajegeza, akajegeza ibyo bintu, noneho bikaza kuvuga, bikaza kutuvugaho. Uwo ni uwa mbere. Hariho uwundi yari afise ikintu kimeze nk'umutsembe. Umutsembe mu Kinyarwanda sinzi bavuga nk'umutsembe, ni umurizo. Umurizo, okay. Uwo mutsembe rero niwo wari urimo imbaraga yakoresha. Mu kugusuzuma rero yarawuzana akawugukoza hose, akavana ku mutwe akajyana umubiri wose, ngo ariko arasuzuma ahantu nyene ikibazo cyo bagiherereye. Hariho ubundi rero nawe rero yakoresha amazi, agakoresha amazi mu ibase, agashiramo imiti, akavuga amazina yawe, akandika impapuro agashiramo, akavuga ikibazo cy'iwawe, hanyuma ibyawe rero yabirebaga muri arya mazi. Hari ubundi yaguhaga ibintu ukabanza ukavuguta, akagusukira ko imiti, ukabanza ukavuguta mu ntoki hose, hanyuma rero ukitegura neza, akakubaza ngo witwa nde, nawe yakoresha ibyo ngibyo. Ariko uwa nyuma na nyuma weho yakoresha ibimenyetso yari afise twamusanganye. Yaricara mu nzu, yamaze kudekoraho ibintu
insato, ivyakatsi, ibishambara, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko imbere yiwe haba hateretse ubudongo, ibintu yayoreye mw'ivu. Ivu mu Kirundi, mu Kinyarwanda bisigura nko kuvuga urya mukungugu. Akayoreramo rero ubudongo muri ibyo bintu vyiwe bishika nko muri 3, akavyicara imbere yiwe. Hariya akahashira igiseke mubanza gushiramwo ibihumbi 10 by'amarundi, kuko ibihumbi 10 by'amarundi ni inoti imwe. Mukabanza mugashiramo rero amafaranga, hanyuma ukicara imbere yiwe, imbere ya bwa budongo, kugira ngo agire icyo akubwira. Rero wabanza ugashiramo amafaranga, hanyuma noneho we icyo yakora, yarakuga nk'imbwa neza na neza, kandi yacanyika ntabwo wasubira kumubona. Uwo rero nizo mbaraga yakoresha, akavuga ko ari umunyakuzimu. We yaraduhishutse by'ukuri, avuga ko ari umunyakuzimu, kuko iyo yamara gukuga yaranyika akamanuka, ntusubire kumubona aho ngaho. Hanyuma no mu kugaruka kandi akongera agakuga akagaruka, akakubwira rero ati wowe naka nsanze ibyawe bimeze uku n'uku n'uku. Yaja kubibaza hehe? Yaja kubibaza ikuzimu. Yarafise rero ukungene atanga urupapuro rwera n'ikaramu ya rouge itukura. Mama Gisele, reka tugerageze kukubazaho gatoya. Ibyo ari byose n'abadukurikiye bashobora kwibaza ngo ese gukuga ni gute? Urumva ni Kirundi, mu Kinyarwanda rero bakeneye kumenya ngo ni igiki gukuga. Wagerageza ukatubwira ngo ni igiki, ubundi tugahita tukubaza wenda mbere yuko utubwira ukuntu yakugaga agahita anyika. Ubwo kunyika ngira ngo nukubura, mukaba mwicaranye nk'uko nguko mwamusanze ngo abakirize umwana, agakuga ubundi agahita amanuka ikuzimu. Ubwo urabidusobanurira, noneho unatubwire ese ikimenyetso kigaragaza ko Mugisha bari baramutambye ikuzimu ni nk'ikihe? Wabireberaga hehe? Ese hari ibimenyetso yazanaga kugira ngo umenye ngo umwana wawe bamutambye ikuzimu? Gira icyo tubwira, kuko abadukurikiye ibyo ari byose icyo ngicyo bakeneye kukimenya, ubundi ubone gukomeza. Yaranyikaga bikagenda bite? Murakoze cyane. Ego, murakoze cyane. Gukuga nkurikiranye mu Kinyarwanda bisigura kumoka. Imbwa kuriya ivuga canke imoka, uwo muntu niyo sinye yakoreshaga. Uwo mupfumu twagiyeho bwa nyuma niyo sinye yakoreshaga. Yarakuga agacanyika nyene, akazimira, akabura. Yabaga yinjiye indani rero ikuzimu. Mugisha wanje rero ukuntu yararwaye mu buzima, imbaraga iyo zaza kumufata, amaso yararokera, amaso akanyika, akarokiramo indani, hanyuma agacira urufuzi rusa ni plastike, rusa n'urwatsi rutoto ariko rukweguka nk'iplastike. Noneho kubera yari umwana w'umuhungu rero, agapipi kiwe kaca kinjiramo kakanyika ukakabura. Umwana akaremba, akaba hagwaye kandi ntashushe, ntagize iki. Ibyo bimenyetso rero iyo byabonekaga yarakoma induru cyane, akarira, akaduhamagara, agafata ku gapipi, twareba tugasanga kanyitse kagiye. Ubwo rero nkaduka n'amasengesho yose mbonye uko nsenze, uko mbonye kose, urumva nari ntari bwagira imbaraga zo guhamagara mu izina rya Yesu Kristo ngo nsenge, ariko nkumva wa mupfumu niwe azoshobora kunkiriza umwana. Nawe rero ntiyashoboye kumukiza, burya byaheze imbaraga z'Imana arizo zimukijije. Ni nayo mpamvu Uhoraho Imana yanyigishije ko hejuru y'imbaraga z'impwemu mbi n'imyuka mibi yose hariho imbaraga z'Imana. Pe abantu batazi ko Imana ikuri kuzimu, je narabibonye, Imana irakuri kuzimu nabibonye. Kuri Mugisha rero byabaye iby'ikirenga cyane. Uwo mupfumu yari yaduciye ibiguzi byinshi cyane. Yari yaduciye twari abantu bari boroye cyane,
kandi pe no mu buzima busanzwe twari dutunze, twari abantu basa neza, twari abantu bakomeye mu gihugu, twari tumeze neza, nta nzara twari dufise. Kandi twataha mu mazu yacu dufise imiduga imuhira, nta ngorane, turi abantu tutigeze tugenda n'amaguru. mwari mufite utuzi mu gihugu? Yego, wowe cyangwa umugabo? twese twarakora. twari utuzi dukomeye? Yego, yego. twari dufise ibyo twakora. Jewe narikorera ku giti cy'iwanje bivanye n'ibyo nize, narize ibijyanye na hoteleri, ariko mu buzima busanzwe narakoze ndikorera. Nari mfise patisserie yitwa Icerekezo mu gisagara hariya ca Bujumbura, baranzije Mugisha hariya kwa Basimbare n'ahandi hose za Gosheni, n'ahandi twagemura mu Bwiza, ahantu henshi kuri Petit Seminaire mu Kanyosha, ahantu hose twe dufise abakiriya. Umutware nawe yarafise akazi gakomeye mu gihugu. Twari abantu rero bishoboye. Ubwo ni muri leta, muri guverinoma? Uko byagenda kose yari mu kazi gakomeye. Yego. Twarabandanije kubaho rero, tubaho turi abantu bisoneye mu gihugu, turi abantu bakomeye pe, bashobora no gufasha abandi, ariko nza guhura n'ibyo byose. Byari kumva z'uko umwami Imana agira nyiyereke kugira nzomukorere. Icyo rero uwo mupfumu rero yari yaratwatse ibiguzi pe byinshi. Twari abantu batunze, twari dutunze impene, twari dutunze inkoko, ku buryo tutashobora guharura za mpene dutunze cyangwa za nkoko dutunze tuvuge ngo ni igitigiri runaka. Ntabyo twashobora. Twari dufise abashobora kuba bo biturabira kuko ntabwo twari dutuye hafi y'ibiraro. Hanyuma rero wa mupfumu rero ati jewe nkeneye inkoko 200 z'isake. Ati kandi nkeneye ati n'amasuguru 5. Ati hanyuma jewe muze mubinkorere, ati mumpe n'ibihumbi 500. Ati umwana wanyu nzomuvura ndamukize. Nyamupfumu tuba tumuhereje amahera ya mbere, tumuhereza inkoko za mbere, tumuhereje 10. Ariko tubona uburyo ki ashaka kubikora ntabwo bikunda. Jewe nije najyana umwana kaniniya kuko umutware ntiyabaga hari. Hanyuma uyo mupfumu rero akora ikintu gikomeye mu buryo bw'uko nari narahamagawe numvaga ijwi. Niyo najya ku mupfumu nabaga namenye neza na neza, nababariye yuko icyo gihe nari nkiri muri Katolika, ntabwo ndakizwa, ndacyari muri Katolika sindakizwa. Ariko wumva ijwi kandi urota indoto zishika ku kintu. Mariya nyina wa Yesu icyo gihe yari yeranja akanzanira amakuru, akanyereka aho ngiye ukuntu biraza kugenda. Iyo nagenda rero umunsi wo kunkorera ikintu gikomeye cyane nihuse, uyo mupfumu araza arantuma inyama ngo zitagira igufu. Arambwira tuzunzanire inusu y'inyama itagira igufu. Ndamubwira ntiwe muhiri wanje muri frigo zirimo. Ati oya, ati ntuzane inyama ziwawe zo muri frigo yiwawe. Ati zo mu rugo rwiwawe ntabwo nzishaka. Ati genda uje kugura izo mu isoko. Ati kandi uzizana ari umusoso, atuzana inusu. Inyama ndagenda ndazirondera kuko numvaga umwana wanje ategerezwa gukira. Nibyo nashakaga, urumva nari ntaramenya ko hari imbaraga z'Imana zishobora kumukura ikuzimu. Naneho nyamupfumu rero kurya abona nyene ndi n'umwete wo kubirondera ibyo yantumye byose, arabanga ingata rero, arambwira ati cara rero urambye aho ni mu nzu yiwe, nashitse hari ku Buterere. Uwo mugabo rero yambara ibutura hejuru agashiraho agapira canke agasengre, akambara ibutura, akambara n'akakofero k'abasilamu. Yabako aho bita ku Buterere. Uyo mugabo rero amaze kubintuma, burya ndabizana, arambwira ati wabizanye nabizanye. Hanyuma ati